apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agkapi tayo pa'y kabagays. Ay, intod maminsan taon kabagays. Ay nawaw. Sa dino ti papanamaya. Adaman ti mapan ko ilutan di tadaya kabagays. Apay nga men, adi mo ibaga. Ta isuda ti mapan di tabalay mo, no kayat dati agpailot ken ka. Kabalak may mat. Unangam si kamot ti mabannog amagmag na. Awan ti parikot ko iti dayta kabagays. Kayat ko kit di tapno makapasyarak kan exercise ko malaangan Mala adaken ka dayta kabagays. No anya ti amo mapagsayatam, isot aramidam. Ala, agpatuloy ak ngarudan kabagays. Satan to ag istoryain to nawan lakad ka. Una, agan annad kamot iti papanam kabagays. Di mo pinagkapi ni Uncle Tasyo, nanang. Agdardaras mo nga mainray maanak kaw. Ay nawaw, sa dino ti papanan na ayan, nanang. Adda mapan na ilutin ijay daya. Dagiti agpailot latta kuman at mapan ijay balay na nanang. Lakayin ni Uncle. Day tamot laang ti imbagak itay. Ngam kaya na kano ti kasjay. Naimbag ata maanusan ni Uncle ti magmag na itikas jay nga edad na. Jakman amo ka ng Uncle mo. Napigsa pa'y siguro adagiti tumeng na. Sa bagay adamot di piman ti maganab na. Maka-exercise kan makapasyarmot laang iti sabali a lugar. Kunaklakit dino asino ti agtuk-tuk-tuk. Da kayo magayam Uncle Tasyo. Sumrak kayo Ay, saanan re makanakan. Idagas ko laang na ito'y rabaw nga itad ko kada kayaw. Ay nawaw, nangalaan nyo iti rabong, Uncle? Impadawat naman kanya kay Jay Daya. Nagadun, Uncle? Ado matimpadawat da. Di iniawit ko amin Agyaman na ka, Uncle. Uray awan ti kawayan tayo, kat makaraman tayo latamot iti rabong, uray kaskasano. Ay, mayat dayta, maigisa dayta ka na imas. Mabalin mo't lang ay adobom no kayat mo. Ay, awan kayam. Awan samat ni nanang mo. Napan ijay clinic, Uncle. Napan nangala iti maintenance na. Ay, okay. Mala, agpatuloy ak ngarudan. Agan anad kayo, Uncle. Agyaman akmanan iti rabong nga intedyo. Manganta, nanang. Nakaluto akon iti sida. Adobo arabong ko naman. Ay nawaw, nangalaam iti rabong ray maanak kaw. Inted ni Uncle Tasyo. Anya, nangalaan na kumangay iti rabong ket awan mo't kawayan tayaw. Inpadawat da kano ijay daya, nanang. Impadawat da? Wanaw, basta inala naman Inpadawat ko na namot. Siguraduan na laang asaan atakaw tinagtaudan day tarabaw. Diyak kaya timangan itinagapo iti takaw kuna manag. Saan mo't siguro ang maaramid ni Uncle Dayta, nanang? Ay naanak kaw, di ka agsaw iti kasta. Da kayo mo't, nanang. Pagpanunutan nyo mo't iti dakas ni Uncle Tasyo. Di ka agsaw akasta kuna. Tadi mo amaw no anya ti kabailan ni Uncle mo nga aramidon. Adaman kayat ko amaamuan kabagays. Ay, yaday ta kabagays. Nangalaam iti rabaw nga inted mo kada kami iti napalabas nga aldaw. Dayjay ka da. Impadawat dayjay daya kabagays. Ano nga minunay?
Iso na lagip ka o timangtad ka na kaya o. Impadawat dawon now. Ay, nawaw. Awan ka de, ti panagtalat mo kanya kabagas. Agdwa-dwa ak, tanudaduma, at idog ta imam. Na, Amangan kunak no tinakaw mo day di arabong. ay saan Siguraduam apod no ti bagbagam. Adalang agreklamo ang mapukpukawan iti rabaw, makitam atalaga. Anay ko. Anay. Tulungan ako man, Merlin, bakit? Ano ka, Alan Lakay? Ay, naipit nga ron ti sakak, bakit? Kasano ang naipit? Anya nga min tinararamid mo? Aksidente, bakit? Anay ko. Anay. Diyak pa yun maigaraw. Ibagam ano, itaray da ka adagos ija ospital. Saan? Saan nga ospital di ka sa Pulak, bakit? Ni tatatasyo ko ma. Ibagam man ta umay dito'y balay. Ipailot ko ti sakak kan ko, ana. Anya nga tano si kalaangan ti mapan iti ayan na, Lakay? Sana mabalin, bakit? Sa anak nga ro da makapag na. Ibagam kan tatatasyo ta sa anak ka makapag na. Man nakaawat mo tayo alakay. Sige, mapan ko nga rod kitaan inton madamdama. Ano sampay nga iuray, ta saan pa'y analpastar aramida? Anya ti gagaram, Merlin. Saan kayo ka di abise, tata? Ay, saan mat unay? Adda ti mapan ko ilutan ni jay lao din ton malam. Apay ko ma. No awan ko mati aramida nyo, mabalin ka di amapan kayo ijay balay, ta ilutan nyo ti sakan nila kay ko? Nay, apay. Ano ti sakan ni Alan aya? Na aksidente, tata. Saan pa'y kit din ang makapag na? Ay, kwa. Okay ka nila ang kada kaya. No inton bigat ti agsapa, amapanak ijay balayaw. No adatim mo na ang nagpatulong, okay lang, tata. Anusan mi ti aguray? Mala. No kasta nga rod. Mapanak ijay balayaw inton bigat ti agsapa. Agyaman tata. Mangtad kaming tulaangan iti gunggunayo. Agrubbat akon, Alan Lakay. Nakababain kan mariis ka no maladawak iti oras ang nagtulagan mi. Awan ka di pa'y ni tatatasyo, bakit? Awan pa'y malakay. Nasapa pa'y mangamin. Amangan no pa umay pa'y laang dayjay. Ay, manusak nga ron ti aguray. Nala, irikip mo pa'y laang tiri daw nung pamanaw ka. Agtuktuk tulatan ni tata. Ay, wan gayam. Adto ti kwarta nga itad mo kan tata. Kwarta laang ti maitad. Ta isumatan ti makaamo agumatang no anya ti masapol na. Mala, idisumpay laang dita, bakit? Mangan kamutan inton madamdama, Ay, mabalin ka di nga igawan nak, bakit? Tapno saan na masapol ang mapanak kay kusina? Amumit, saan na ka makatakda? Mabiit laang nga rod. Isaganak ti kanam, sakbay apumanawa. Nagyaman ak tata. Nailot yumot laang ang tinasakit asakak. Ay, exercise mo nga min, tapno maimbaga na dagaos. Uwan tata. Ay, uwan gayam. At to'y tigunggunayo. Ay, nawaw. Kwatla mo tiyaw awat mo. Iso nga min ti kayat ni bakit ko tata. Kwarta ti itad mi kada kayo. Kada kayo matin ti makaamo o gumatang no anya ti masapol yo. Ay, no para kanyak. Kat sobra matin day to'y. Awatin nyo kit din tata. Tulong mi day ta kada kayo. Nangron agad na Da kayo pa yan tinangyanos nga imay dito Ay, nawaw. Agyaman naklaunay, Alan. Awan anyaman na tata. Ket sapay la ko mata epektiv ti ilot yo. Ay, wan. Sigurado day ta. Sigurado. Maimbagan ka adagos. Basta exercise mo lang. Ni ang toltasyo gayam di limabas nanang. Ay, wun ngagpaisaw. Nagderdiretso mo lata. Inpagarup na siguro ang awan ti tao dito'y balay nanang. Anya ngay nga ta dyan nakasako nga imot na. Saan mo't at transparent ti sako nanang? Saan ang makita ti linaon na? Ay, pukawak man. Tasyaw! Kabagays! Kabagays! Di mo't tumalyaw nanang. Ang mga no nakapsot ti pukaw-kaw, di na mga
Ulitin manan ananang. Sige. Kabagays! Yuho! Kabagays! At hayumat ni Uncle Nanang. Iso siguro adi na mangagtibok kaw yaw. Anya nga taya tilinaon ti sako nga imot na. No kayat yu ama-amuan, mapan kayo laangan ijibalay da nanang. Ay nawaw, patumat gayam tilinaon ti sakom kabagays. Ay, kuha ka ba, guys? Ada ka ba't gayam dita? Nagalaamot iti day ta apataw. Kuha. Into da lang dita ka ba, guys? Siguradaw asaan apato ti kaaruba day ta. Kasla familiar nga min day ta apato kanyak ka. Ay, nawaw. Into da nga ro dita ka ba, guys? Damatin kan ka, no, patsim ti bagbagak. Ay, basta siya, ibagbagak lang, no, adya ti pudno. Kasla gulolbod ka nga may numaminsan ka. Sabay sa, adumatan ti tinakawam akalugaran tayaw. Anyat amok ngay no tinakaw mumat day ta apataw. Ay, unay kan ka ba, guys? Tunggal agda ti makita, panuno ta matinakaw ka. Ay, nawaw. Concern lang datao kan ka kabagays. Diyak kayat ama isyu ka, takabsat ka ka nga road. Iso nga road nga inaldaw apalagipan ka. Anya nga Jane yawid ni Uncle Nanang. Patumot. Ay nawaw, nangalaan namot iti pato? Day tangarod ti jak amu anak kaw. Inted ako na ngam jak amu sa balilat ta tiriknak. Familiar ti pato kanya. Ngam jak malagip no sa dinong at tinakakitaak. Ni, amangan no pato day tadagiti kalugaran tayo nanang. Day tatidok tala kanak kaw. Naskan amwak no anya ti pudno. Iti kasta, amok ti pagluglugarak. No pudno nga intenda ay kat nasaya. Ngam no tinakaw naman naun, day taki day. Nasaya at mata nakariingkan, alan lakay. Nay, simangpot ka matgayaman, bakit? Itay pa'y alakay. Itay pa'y lang nga sapsapulog ti may sa apato. Madala ang siguro dita bakit? Awan nga rod. Kay, papanan na kumangay. Awan ka di tinangag mo lakay. Amangan mo't no adda tinang kursunada, kat insa ko damutan dita. Awan mo't bakit? No awan, naglaing mo't day tangag tatakaw. Urayan bakit? Amangan no nakikaarubalaang mo't day apataw. Imposible alakay. Sapay impatarakan dalaang day kadata. Iuray mo pa iti may sangal daw. No awan lata. Sa pulan tayon bakit? Pasensya ka na. Diyak mo't ngamin rim-rim war itay. Saan pa yan nakarecover ti sakak? Iso talaga adyak ammo. Kumusta ngay bakit? Nasarakam ka diti pato nga impatarakan da? Ay, awan nga rod lakay. Ngam adda nakaibaga kanyak. Nga adda ka no tinakasako nga inigaman ni Tata Tasyo. Idi na minsan ang nagpailot ka kankwana. No kasta? Tinakaw ni Tata Tasyo ti pato? Day tatijak siguradong lakay. Ay kat mo pamnukitaan iti ayan na bakit? Amangan ki dinupartyan na. Ay, sapay saan ta ako ko day ay? Wen, mapanak iti ayan da inton madamdama. Ni, hapay ngayon ton madamdama pa'y laang ay? Kasano nga ta, no pinartidan day apatong lakay. Anya ngay nga tati aramiden ta. Ay kat ipabayad mo kan kuha na Sigurado nga ipabayad mo't ti makin kuha day ay. Ay, sapay no tagit itlog pato titinira na. Sa dino ti papa na, Merline, iti ayan ni Tata Tasyo na nakrising. Ay nawaw, apay iti ayan ni Tasyo. Mapukpukaw nga min ti patumi. Kat adda nakaibaga, nga adda ti iniggaman na anakasako idi may ijay balay. No kasta, patuyo gayam, jay inyawid na. Adda inyawid na apato, nana? Wan, puraw kun nangisit ti kulay day jay apato ka. Ay nawaw, sigurado aday jay ti pato nga impatarakan da kada kami nana. Sapay jay agit itlog pay laang mat apato tinala na. Ay naglukon day jay alakay. Talaga adi na sardeng antikas tang aramid na.
Mapan kay jay balay danak kaong. Mapan mo kitaan no di na pailang pinarti No pinarti na, ipabayad mo kit day. Marwam day jay alakay. Di kay aglibak tatang. Kwa. Adda witness ko, ada kayo tinang takaw iti pato nga impatarakin da kada kami. Kinapudno na. Inluto ko niya pato. Anya? Awanan, sindak pa yan ati daduma. Nukas na nga rod, bayadan nyo tata. Inayon nyo abayadan, agraman itlog na. Amuyo ka di amadamang nga agit itlog ti pato at tinakaw yo? Awan matikwat nga ibayad ko na kong. Saan kun aparikot day tata? Bayadan nyo, nudiyo kayat nga ipabarangay kayo. Inikan kayo lang arodan iti gunggunayo anang ngilot kan lakay ko. Inraman nyo pa'y laang mat at tinakaw ti pato nga impatarakan da kada kami. Kabagay, mga no at ati kwarta mamabali na mautang. Ayawan kwarta kabagay. Pangasim ko matatulungan na ka. Ija kaya ti may pabarangay. Ala takaw pa more. Day tangaming ko, di mo amaw tag nakam. Manyangay ta, si kamo lang tag parikaw. Masyan ka kumamot kanyak, No ilot nga men, ilot laeng. Di mo nayunan iti takaw. Kitaam, rimwar mo lang ti pudnaw. Naamuan damat laeng asikat tinang takaw iti pataw. Laglagi pam, asaan atong palbiag kat mailimod mo day tangaramid mo. Kabagay, sumuray limagasot lang. Bayadak tao. Agsapo lang tulat tayo ti daduma apagutangak. Tapno makumpletok, Urayom ni Ray maakaanakam. No adda kwarta na day jay, Ngam no awan, ano samlatan ti maipabarangay. Dyan tulagan nga, ti panunutan na kabagay. Laklakayan nga agtatakaw ko na danto na. Uray pudnumat piman. Pudnumat nga ati duglaunay tayo, ma'am. Agbalbaliw ka man nga minan, husto titakaw talakay kan. Nakababain kan kapitan, numadamag na ti kastangay na ramid mo. Laklakayan nga tatakaw. Ay, nawaw! Di mo takawan ti mula kan tarakan ti padam at tao no di mo kaya ti maipabarangay. Laglagi pam asaan atong palbiyak kat mailimat ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.